Jogan kotor bae. Sing dung lanang pinter ngresik. Bengi nongkrong ngopi. Bakar ya waduh nek iki. Yo, esuk baru entah kowe tak jerek kopot bar wis. Bar bae sampean meneh tak bakar sekalian. Cangkem ngerorapna. Di sekolah kena kayak kue. Gacor bae. Genda sekalian kok kalau cocote. Mikir ono. Wong lanang ya lagi turu kebuli bae. Yang pan turu ayam bae maning-maning tangi gara-gara kebul, tangi gara-gara kebul. Sampean maning pinter kayak kue tok penes tak bakar sekalian. Lablak-labluk kayak cerit bodol kayak kue. Bakar sekalian tuh liwis. Apa ya galak? Ruangan apa ya ruangan? Galak ruangan. Wadon, tuh sarapan, ngelih. Jujulan rokok mau. Segar 2.000. Beli kok buat kon ana 3.000 maning ya tuh gorengan no. Sing garing, meriak, yang ora garing eman-eman tenggorokane. Ora ling doktere. Wis bene 2.000 dute suwek njalukane gorengane. Tambah ikun. Laka duit kele laka duit. Kepipi kok sing kanan sih? Ayo ora ngerti ni wong lanang. Sing gugah sapar kok ora karena kebul ya wong lanang turune lali yo. Mending turu bae yo. Pokon mangan tuku sarapan bene 2.000. Oli apa? Ana njaluk gorengane sing garing rewel temen, makin jalukan. Turu kok wangi bos. Mana? Sampeyan be tuku dewek mana? Tuku dewek 2.000 oli beli. Adi sisi nang wadon. Lah ngerti tuku kon ya oling tuku nyung oli go tukune 2.000. Ari kun tak tuku. Mana-mana ngileng nakon ya melas oh. Ning pasar rame isin, Pak. Tuku segar 2.000. Kayak goreng garing, utang gorengane. Kayak ngomong. Yuk, tuku segar 1.000, gorengannya 2.000. Gorengannya 1.000. Bu bojone nyung melas. Kayak kue. Ya melas, ora pakani ke setahun 2 tahun ke. Ya jangan ngomong kayak kue. Sekalian yuk dokoni baygon apa dokoni apa dusban ya kena dusban. Kalian mati tuh liwis kena lah. Wah, tuh cangkem bisa kayak pauan ya kon ya kotor ya cangkeme ya kon ya. Tuli balik gawa segat tuli lakalawe awas kon. Tetel-tetel gula sisan. Wong api ko ora karo perintah ya bedu dasare.